Tugiye kwakira umushumba, ladies and gentlemen. Amashyi menshi cyane twakire umushumba. Hako imutipe bazomwica. Babu haguruka nkwereke. Hironi ni gisazi. Haguruka. N'umugore Rusine nahaguruka. Dekira muhaguruka ikintu bazacica. Ingumi wakubituye mu kabari ukenera mu rwenya yo singume. Nose tubwiza ukuri. Uramukunda koko cyangwa ni bimwe byawe? Noneze mugihorana n'umuntu w'abandi. Ndamukunda cyane. Kino ni ikirwaye. Bibaze ko watumye mvuga ikinyarwanda. Wowe uramukunda cyane. Ako Beri wasanga Rusine yarashatse muri Brag. Wasanga ari content. None se ari uyu na Rusine ukunda nde cyane? Nkunda uyu na Rusine. Oya ibyo ntibazumvishe nakuyo. Ukunda uyu? Nose ari uyu na Rusine ukunda? Bose. Yuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, yizihirwe mbonye umunezero, ise amaboko. Ukuntu umwikirije neza nise dushimire dukomere amashi aba mama. Hari umumama urimo hano? Barimo. Melissa kuba ungana uko si bisobanuye kuri umugore. Umuntu w'imyaka 18 ungana nka rompoye mu mujyi. Okay, Melissa tagiraho ndamurakariye. Ngwino hano ma, igera nka hano buke nta kibazo. Mbere ngwino zubanguka. Nta biro byinshi ufite ngwino ihute. tutabeshanye muzamuvuga ngo tuvuge ibintu ngo turi gusererezanya. Ni ikihe gitambaro wabonamo ino kanzu? Iri si irido? Ni ukuri ko Imana yasakara ino tente bayirambuye. Icara ukuze uricara arambarara. Reka nsaba n'umushiki wacu wo muri Samusanga. Uyu munyagwa ni mwiza. Ngwino ma. Zanira indi mikoromere. Ariko yeme umuntu azoshaka umunyarwanda imburage. Ngwino ma. Ntibaza batana n'akazi nta kibazo ngwino. None ugerageze ntuseke. Ko nuseka umuntu aranyara hano. Munyibutse ibyo nari ngiye kuvuga. Kuri mwiza ukaba utarakora ubukwe harabura iki? Nabuze umugabo.
ushaka umugabo umeze gute? Izo bati zira. Ushaka umugabo umeze gute? Utanywa inzoga, Utanywa inzoga, usenga, udakunda n'abagore cyane. Udakunda n'abagore. Arashaka umugabo utanywa inzoga n'itabi, udakunda abagore, usenga. Nje ndamuzi noneho utazunarya ahubwo. Irusororo niho basigaye. Wobona umugabo utari utanywa, ariko ko ndumva naje harimo kimwe cangonze gusa. Harimo akantu kamwe gusa kari ku ngonga nyine. Ntago nywa inzoga we pita uzabaza. Ntabinywa. Abagore. Okay, nibyo navugaga haruguru. Se ninde utabakunda? Nindakunda abagore se ndamushaka. Wazanye ibintu uzasa musanga ariko sinshaka. Ese ubundi ari je na kaga tipe kaza hano ninde watanje? Ni wowe. Bro, ibi boro mani twarabiharaniye. Ngo arabyibushe ngo ntugikunditse. Karaseka. Uvuga iki kintu kimwe wankundiye? Yo. Wabisomye ko ngiye kurya amafaranga ye. Wa mugani. No sini bet. Ako reka muririmbire man. Wa mutipa ruri kuri ntuza ari he? Kuri kitari. Bakura amenyo. Papa wanje yagiye kwikuza amenyo. Baramubwira ngo iryinyo rimwe n'ibihumbi 20. Ngo ariko nukura amatatu turakugabanyiriza ibiciro. Yatwaye 1000 ubafitira irya hano imbere gusa. Ndabesha wasi papa. Papa wanje yombamba. Ako naka karimbo k'urukundo naririmbira no mukobwa. Amushaka karimbo k'urukundo mani. Nasanze urukundo fataki ngwereke. Komura abandi mana. Abandi zituba bari twagi. Nasanze urukundo ruruta byose twage mufashe. Afatwa mpiri. Gufashe. Mvarata. Uri mwiza wa. Urabizi? Urakoze. Irahigize ngo uravuze ngo arabizi. Bose. Ukora ubukwe nawe bisaba iki? Ubushobozi. Ubushobozi bwo kubaka se bwo kujara ni ubu bw'amafaranga package yose. Bose bitanu kugira mwereke ko ndenze. Ngavu vuga amakuru ya Samusanga bara batipe bicara kuri abanezerewe nta wundi muntu bakeneye hano. Nimba mbesha umwe namoke tawumotse nibyo. Okay, murakoze. N'ubwa mbere mbonye umuntu ukuze uteye imbabazi n'ukuri. So mundi mwana mubivuge muri benshi mwana ngo bigende. Ari ibintu biza bisaba umurindi barabantu kugira ngo baceceke nuko ibyo bintu byabo. No muri Samusanga menye impamvu Salomo yashatse abagore benshi. Umwe ko arava undi yaza none bikaba ibindi. Urubatse se sister wowe muhe mikoro. Ntabwo wubatse.
ngahe muvuga. Okay, murakoze. Mbere na mbere muri Samsung 250 turashimira Ese wewe unshimira mbere. Ndagushimiye. Vuga ko ndi na mwiza. Ndagushimira muhungu mwiza. Mbere twazaga ngaha tubabwira ko turi gukora pre-order za Samsung S26, none zarahageze, abakoze pre-order babonye amatelefone yabo, none nje kumenyesha n'abatarayabona, dore ngizi twarazizanye. Aba content creators, abantu bakunda amafoto meza nkanjye, karibu cyane. Ntabwo bisaba lighting, ingi ifite kamera zujuje ibyangombwa. Kurase kiki. Uzaze kuri Samsung 250. Uri kumbaza icyo kiri gutuma ndi guseka? Uransekeje. N'ubwa mbere menye ko mfite impano. Ibindi byose byari bikabije. Gahe ko pesa. Okay, dufite indi telefone ahangaha. Izi telefone zituruka muri Europe, zaguraga 200,000, ungu dufite promotion ziri kugura 120 gusa. Ni karibu cyane muri Samsung 250 yego y'amanyarwanda. Iyi ngiyi dukorera mu nyubako ya City Tower ku muryango wa 18 kuri ground floor. Murakoze. Yego namwe murakoze cyane mwaje kwicarira. Akuri anti yansuhuje ariko yiwe yansuhuje. Ese abantu bo bazavuga bataramukanyije ngansuhuje umuhiye telefone asuhuje. Narababwiye ntandi hantu nzobabonera. Reka umuntu azakoresha amahigwe ahabonye. Uransuhuza gute? Agire gute? Ariko Satani arabiteguye. Kuntu muzamukorera atamuje kwicara Imana ibahumugisha. Ariko aya mahirwe ariko abakobwa b'i Kigali sinzi defo bagira bose kandi bayihuriyeho. Siko mpa numva no baherekeza kugeza bicaye. Abakobwa b'i Kigali bagira defo imwe kandi bose bayihuriyeho. Naje ejo bundi nishoye mu rukundo. Se kubera iki iyo umuhungu aguhamagaye iteka uba wumva ko agiye kukubwira ngo uze kumusura? Maze gusura nahamagaye umukobwa mu buryo bwo kunkwepa, ndamuhamagara. Allo baby umeze neza se? Ahita bari nko mukavuye. Ntabwo ndi kukumva. Ndavuga ngo baby ndi kukubaza ngo umeze neza. Ongera ijwi ndi musakura ngo ndi kukumva. Ati baby ndi kukubaza umeze neza. Ngo nukuri ko Imana ngo ushaka uburyo ujana hari network sindi kukumva. Telefone nyishira ku ruhande hagati kandi uyu mukobwa ashaka ko musukisha. Ngo ndakumvise. Satani babamo. Abakobwa b'i Kigali baraneka. Umukobwa dukundana yaje muri phone yanje. Arareka kugogwa ari we mfite. Ntacho afite. Uko nta kintu kindimo ba. Uyu ni Dr. Claude. Uraniwe Melissa. Karau. Uretse ndaje kuza. Umukobwa dukundana ejo ndinje muri phone yanje. Arambwira ngo gusigaye unci inyuma, ndambwira ati nukuri ko Imana sinza nguca inyuma. Ngo kengereka tubire muri telefone. Ararebye arazamutse arambwira ngo singufashe. Ngo uyu anje hani ninde? Ndambwira ati nukuri ko Imana n'umuntu utuzanira ubuki ku kazi. Ngo ngo ubwo ushatse kuvuga ko buri muntu izina wage wongeraho ngo nirya kaza akora. Ati nukuri ko Imana. Ngo ndagufata arongera azamuka ngo ngo ubuse ngo uyu Jenny baby ngo niwe ubagemurira impinja. Ndabwira ngo afite irimbi zo kurishinguramo. Claude egera hano kubwire. Dr. Claude. Come here bro. Kandi ubwo muzi ngo sinzi icongereza birani ibintu nzanigirisha. Uziko ko ukunda ari gikara yambaye umweru. Nagize ngo ni nkabuje yica yari. Nisa umeze neza? Ndaho cyane. None se turapfa.
mwenti mumuzi kera watanga umuziki nka ryari utangira umuziki nawe utangiye kera cyane kuba kera ni kera kuko nawe uri mukuru ahubwo nk'umuhe mwaka muri 95 mumfashe tumuririmbire indirimbo aheza urakoze cyane Imana ibamugisha kwicarira online niyo deal. Muraho neza. Ubu ngubu Samsung 250 iramenyesha ko online ariyo deal. Ushobora gukenera product yose muri Samsung 250. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo TikTok na Instagram twitwa Samsung 250 Rwanda. None ikiza cyuko ushobora gupurchasingira product online uko ushobora kuyibona ku giciro kiri hasi cyane kurusha icyo kuri shop, ikindi kandi ushobora kubona free delivery. Online niyo deal.